home appliances be open me pacho aha ene wo se wo ba ena afi K Asenso limited your button team and kunya de abetama so no kunya no wode pa ana afe Bempoma Plaza Hotel wasi aye B Plaza Hotel honom de okwa ne buofo pa na so be enjoy environment no kama adishmama and send me them live our YouTube, Facebook and ahenkanfmonline.com or Google straight now with them 0594841044 0594841044 text message and a WhatsApp and also the phone my back in kind at the amount me din at the kwaku anin kusi bodumene again pa hene kofi mensa jene papa na papa endi wani mukain information centers new radio station online edidi so efa kaseno live Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo yo bomua ya jibe bia anuti Kasiebo mubati anka ewo end time information center achim asanteman kwasiapia online radio ewo asanteman temu kumase Aluma Suta Information Center ewo jiwani kwanta God's First Information Center achim betnase Opportunity Information Center o yawsewro Kanyame Information Center ewo achim achikrum Cooperative Information Center ewo achekrum Die yesu tumi ye Information Center ewo achim dwaha Awurade na ye Information Center achim apreku God dey why boafu Kojokumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim asane kosiewa ewa kosiewa krom Osono Information Center ewo achim esam Abnaseman Information Center wachim abnase Nyame ne hene Information Center wachim ofosukrum Ena nyame asam Information Center wo achim krobase eye nida so ne Awurade Prince of Peace ewa strasi Somoa Heba Information Center so som se twitwe ewo achim dan Intiamoa Junction Peace Information Center Wakokobe Eno sewa Information Center ewo achim anyina se ko Sam Information Center wachim achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya Ebutu achim odumase Adwempa Information Center ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center Achim atiase atiase information center edin trom achim kwakoben na adom achim afamempa samachima sani pisco enyinam kotoku repent achim otoparoya achim teshiman mejefotiase achim labikrom omega oda SDA Ajapaya Junction mighty achim besiase obig kwa abwadi number 2 kataban achiase junction adwini ba kufotrim achim asani bangalu omai achim ayirebi ajasai achim aproli yada wonmu nyina ase afe arishimama jiwasum ensamno emu enchiremu sade sibi etie no yedosem yesha ensamno ase ade free eye amanyosem enso emu a oswafo no anahwe eye nwumasua no aso eye eso no kro ya okopiem asante mantam abosomtwe abato mpesua so wanu mmra hye bedwani eno no eye doctor ya osai adutwum opanyin no akasa adwampa ye pa ade agu app aban eso nana adodankwa akufo ado ono enedi aye aman mu no mu anim kan ana afi na bede kire eye doctor Alhaji Muhammadu Baumia wano enso bona chidom kakra na na dwumadi sonko waso bi atodwa e wasante mantamu eye brano afrani se anase kro afrani se abrankase na wo abrankase hono no ana wonom ede aso ebo fom se to wa bra wo frɛ ase na phase 2 ano eye state of the art technical and vocational education training no ye change reference TV at no phase 2 no atimi afriase center na honom no mode ekro na wabra enei wonom eguso mu ditwumade na ana doctor ya wasai aditum agina simpie ne apaso ana ade no matwa honom ebon komano di tudwa chemu se se wo hwe eye bosomtwa bato mpesua so a na nado dan kwa akufu ado ene Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ne MPP aban oma
ye bi dia ma mo pa ama bo mo maten ama chese ampa bosomtwe adomo akoma so enu nti se onim se Ghana ya ka eye lake kasia pa sutade no kasia pa we kura mpo ye Yakopon na de beta wo se bam eye lake bosomtwe eno ewa eye asantemantamu ena esanso ewo osai adutum ne mpesua eso enu nti wode eye sa sutade yi edi grampa ye de gumpanyfo eso se Yakopon emo ban na afo mako maso adesede nyina no wanya emfa ema wonmo na eye onimanyamfo eye doctor ya wo se dutum sa de tudwa kyerem se Dr. Alhaji Mamudu Bawumia de hwe bosomtefo motanachi pompe omotanachi na nsusu ye ne trimu pasem bia na sade bia wo bia de mo Michael Ghana anaso obeso onya wa abrabo imu bia no wonom bosomtefo de omu gyanachi no omunim se de Yakopon betie ne sufrɛ sade wo hwehwɛ no na waye enso de amano Bosomtwe will never forget Nana Addo Dankwa-Akufo-Addo, and Bosomtwe will always remember the Vice President of the Republic, Alhaji Muhammadu Bawumia. Bosomtwe Fi Nana Addo Dankwa-Akufo-Addo da. Bosomtwe Fi Vice President Muhammadu Bawumia da. Ebrebi a ebeti ni ebedi na chi. Ebrebi a ebeti ni ebompa yama. Ebrebi a ebeti ni ebekase nyame ema na kuma mu abusade bia nremu. Enti ade enim de ona kuma so ono anani na say nyame manya dai enti ade yendimi hu na koma hu se bibi wo ha dana koma so o pese nyame enyama no a bosomchifo betie ni mpa bonso ne de nyame ka kire no ya. So Vice President, when you pray whatever you want from God, God will talk to Bosomchi and Bosomchi will respond to the call of God and your vision will come to pass. We just don't know what you are praying about. Only God knows. Yedi enim dia obo mpa ye Yakopon kwa no onim na Yakopon sunim nsa no be ba ka kire aya bosomtefo akude se Bawumia se wonyama mpanyin obedi omote am se ane yeso ya be yama no kama sa no panyin pesi o kire mo na we kasa kwa onte ase ya yebube wei ayo aswafo no ana ehye aya nwumasua so eno eso okwa aya asantemantam abosomche abato mpesua so wona jiroma na mu wamrahye badwafie Dr. Yaw Osei Aduchum na se de lake for bosomchefo asom kutwe tise sabi obi tika no to ska owiem mozo mu huriri so owiem sa awom zo mo jejeje ho bo abaso toto kasa kwane ade no ena orumnyafo Kennedy akompra kwa Japan asen central na hye oyo wo mudi no se seze eyi Nana Addo Nkwa-Mpu emfemienu go ntwanwie mo frase ye campaign ena se nya nonko o se bi muso tai oru alanchamaten alankaja chi gidi ma campaign wo mo ye no enya sanketo a ena orumnyafo Kennedy akompra kwa Japan se die MPP ma bi ye ewa monyo konum no se wei ala na emra Bawumia na emra enam so ama wei tai wei ati wei zo tai wei ati no o si wo man hwe ne ebe ye hu ama wo mo papa na so no nyamfo Kennedy akompre kwa Japan de nyoma bi sa na de wo mo ye no anytime ana as a wura bi kra no ohwe no o se anytime papa se ni senti o se de MPP for ye no so wo man hwe ya eli nchemu se tu ebeba party mu ezanzo bia de ope ala asem no obedi ala nchi de ope Bawumia asem no obedi Dr. Bawumia chi enti adnside mpapa mu na beba amanyoko no mu enti wo mo hwe ni ye papa orumnyafo Kennedy akompre kwa Japan esan kasa na oche se muamu ya mamu finja ma akoma wotwe mugusu twa aka no mawie yehu die mo hyeda ye potin Ghana fo unnam kromo mo bɔ me na asa kokono hye abamni epeze yi no kokono mo bɔ me na nyanse Ghana fo adwa fangu bo peja na peja kosoro kanini bis otwa obese bentama na 2 Ghana cedis obese bentama na no 4 cedis mum se pesa bentama 2 Ghana cedis enei pesa bentama 6 Ghana cedis flat pesa bentama na no akasa nya botre benya 4 Ghana cedis tese bibia bokosoro sanfosit kenkon ni na bokosoro bibia peja kane no oto watu 2 Ghana cedis ene watwa awame 4 Ghana cedis se oto koko 50 pesos ese okokro dia gro be power ni so amali be tower ni so eza go ga 5000 nim say 15 and 20 2 Ghana cedis say bibia bokosoro ena oru Kennedy akompre kwa Japan say wo munya de safata no munya Alan ene Bawumia no ne no ede mpapa mu baba na on de o kazi su penye penfa say eye bola bi kura man de omoye no yentie no
We have a sharp division, Alan Bawumia. To me, is rubbish. If you are a Democrat, why wouldn't you want somebody to contest? You call yourself a Democrat. If you don't want anybody to contest, be a dictator and let us know. So if I contest you, I'm not your enemy. As simple as that. But when you contest and you don't win, the person who rather won doesn't want to deal with the losers. This is the problem. So I think we should allow anybody who is a true member of the party, who has interest in contesting, to contest. If you want to protect MPs, protect their peers, so that they can do the constituency work to retain power. Ahenkan FM. The be pay so no. Ya o che say mo nya de mo ye alamba omia no. No mo mde kwam na say de opese o contest bia wan contest a say ya no makoda din. We aya sensentom na hyebugyani odumnya for Kennedy akompreku Japan. Nti oso mko akoda din. Mba koda din. Nyeme wu a monchi mebra. Monchi mebra. Monchi menya faminku. Hey, asemu. We endorse no na we su twa bukata ne fase. Oh. Ebi mu kura ye hindada. Mo san pese mo ko convince o manfo. Ti oya san ho be ye himo. Oya san ho be ye himo. Ase mponcho makwa didi o mo maye. Se ye nyina na mekan yo. Ade no mo se mo mamra ne kire se mo ebre ni duru se obi a de ne nkata beba na makọ na makọtwe ntontoi. Yes. De ntonto no be bo ne se wona adi nkunim na mo nya sade we na mo yi nipa mienu atam ni asena. Na ebi mo sori a Alan I prefer Alan Bawumia take it. Hwa take it. Mpanyufo na o. Mpanyufo na omja wo ko ni mo abi o. And I'm going to be education minister kra ho ya. Oh, that one can zup you. Na se mo ka opate sen. Oh, one day was in the program for na ya mo voice be na parenti. As mo ka nya endorsement na oye. Oh, that be one can say mo. Na so one can say ba ya some na ka. And then Dr. Bawumia ko ya ntino. Ordina no go so san. See ya can say. TVET no sentence no. Omo de ko ni mpesu aso. Ai abraka se won omo de ko. Nti onya hwe kwama man wei. Ana o masasa man na yikura so. TV school ibi. I think it's girl schools ni bi ana. Bosum senior bibi. Ai enya committee stem no. Aha. Omo bi ko. Somebody bi so ko ho. Nti o ma ye bibi ama no no obo. Ko fo fa san kwan yo. Oh. Wonu obo ma ba so ni kromfo no. Oh. Anya campaign wa ye facho. Ono anya campaign. Sa mate. Wa utie voice na anya campaign ye wa lie. Abusianfo wei aya nwumere no nsi Ahenkan Kasiebo ne egusu ade esomwo ewo aye kasafidie tetrete poemantamu amantam na sredi kanfo Ahenkan 93.3 FM so Facebook no ye tuatuam se pene wokọ no ma obehunu yen ai na afi YouTube no so ko so edem live eno so ya aye Ahenkan 93.3 FM na oso ahwen kanesa no se ahenkanfmonline.com so sisi ano e won so ye ayini bi fa ho ai screaming fa ho ti oso kwa obosi edem kama na ye tuo so akoyanim a ye da so aginamu ewo aye amanyosem ensusu emu na Deputy Communication Officer Edema National Democratic Congress NDC amanyoko no aye orura kwa kubu ahin wono so akasa ana odi atudwa no kire mu se ya kwate ne ate ba bi ase han ya ho bambo nsem security ne anye ana de na hwan terrorism fo ana hwan fo wono mo baga na hanom na mafo di kukuru afia see something say something ne ade no so ba be bom se dwa ana opanyi kire mu se so ho se mo hopopo empanyufo no onse bra mo bre mo ni hu anto na mo ga se mu yesi eye na ewiase yaso tu adubone so bi kawa no si dua mu ko amu enkobokaku a wo se dania na wa so zim ani ase opanyini ada na wo kasa se no se amame nkasa Ghana from panyufo mu o mema yo madwe se seb mpaduasa pesami kumnya na ye wono mo omo ko ado mo sabo kumni ni fadi bom na omo de wurowuro manum enko na omo piapia so chase ahadwene pa ana mabu na omo so wo mayi mu a seb mpaduasa ka de ye betretre yansa yakopọ kwa na kan wo se onya bia na busu a emane musumpo wonya bi ne tena wonsama ne so obi ono so hia moa so na so yempanyfo nya ne sa o wono ko a paso oba ne ye de ona abo da ba no yo ba no na mafo opu behwe no
saa na Ghana for pen for pen na mo mabuna wo mani mo mo tire won mo pa ne de so mo mani akọ mo no mabebia nyuma mo manya bia ya ne de daabi o mo nya ne saa no aka kire mo se saa terrorism foi ba mo aba ya ya ka se mabuna mo ba ba ya no esa se mabuna no anya adwuma nyanti o mo de kom ne ani bre esu be di san krofo wi achi ama basabasa ya koso wano de obokoko na o ka kire mpanfo ne se wano mo hwe no mo se o mo suban ne o mo ne ye bia wano mo wo mo se de be ya Ghana emu ba dwo mu dwo saa terrorism foi kro mo nka mo so mo basa se nyina no o mbeba no obi afu aboma to obi anu wonu makom de no hwan na ba be de no eti anu sa no mudwumade no mde ba no entimi enkoso de de saa nyama we nyina ba no ene ekom nso ka ho edidigya ka ho obi wo no feel say resources ye nyina ye dia ne nyina ye dia ne nipa kakra bi na edie ne nso ye nya bi ndia ene o ma ne nsa ye ne nyina ye ho nto ye babonefo bebre adwuma enu o ma no na mrantie tumi namo akogu stadium nipa more than 30,000 bi 100,000 na ye famu 2,000 pe police o mo maka no mo mfa he enti unemployment nso de insecurity ba enu na se we leader na ye to aba ma na wo tena kunwa so a eso create conducive environment ema omo awudi wo mo so no mo ntumi exploit se want to me create conducive environment enabling environment ama wo mo eno na edisa nyama we nyina eba ti mesre se ye de ye ni hwe ye boda so no so no na ye che ye resources no so no equally na obi ansa ka bi Arisimama ene awuti yei waye enkitawudie bofo panyini abedechire edema National Democratic Congress NDC amonyoko no oru akwaku buahen ena wote nenka eno yawo me Ghana na ya metata badi nkaka bi tata Ghana na msha kasa Ghana duane ne dia teze Ghana yatitimi amanyi na minya me baso die msia ne se yeso nyankopon obo nipa no obo bia wan he kra no ode chese no dwuma na se talent bi hye onipa bi mu obia ode bi ma no ebi de ball bo ebi de kasa wodo ebi de kasa ebi de nimdie ebi de dwadie chese obia ne de na ebi memam se Ghana de no na ebi bem no edoso pa minim amawro zo wo so de ti ameka sa ne se okon kro bi mu okon aman bi mu a ya won kofu bia wo mo de ye nim sa yo mo talent o sa nso mo fa wo fomu sa adoma chedio sa bro se beyo obi ntumi nkire terrorists omni kwanya de amambofo sa nkofo wo mo hadwen papa unim ba bi mu fi unim ade kro mo pe o won ma no ma be to ahwo so na futu from etonzo gudodo wo mo no e kan se show obeko ano den pa amambofo no mo hadwen papa tie fiti afimpinu ni enson besi afimpinu ni dunkru 2007 di besi 2019 amambofo yi ebibi mama mie wo makoto ahom so eni nipadodo wo makunkum wo mo ana wo mo aka e wo saa entohye so yi mu enie Nigeria wo makoto ahom so pen na wo mapepe nipa empem nan asa ediowatwemiensa 4383 Somalia 3060 Libya 1923 Sudan 821 Cameroon 616 Kenya 600 Mali 579 Central African Republic omne no ko bo 11 enura no 306 awograi awofo bo mon moda Burkina Faso 225 Niger 134 Ethiopia 97 Tunisia 77 and Uganda 66 na edi amabubo yi Ghana di ampiem na se edi yasum din menka nko akiri nanu adaba na wotwe wie chese okọ Nigeria bro no ba koso a emafo adware kama akwakotena so dem sum na the Lord is so good amen amen the Lord is so good amen na give me joy amen omutontum yakopon sa womani bo mo sna amambofo bia bawura so dem wonmo akote sofo no wom te sofo na no uhu ka so mo kan so wa be man bra afia tunumrika asoifo yi dwane apie ebi pe na amambofo bi nso gina bonten kutatuo upia ne asane gusu etinse de mo act war movie tita eko wiase nanu kwase de ye ewo Nigeria no ma kunipa more than 20 ewo asodem we ababia sem kese pa ama bibrim na Ghana
obia magana meku nipa ba kokora na se yen ye tiri nkwa papa na enu na sa na bibi ta akire security analyst Dr. Ishmael Norman edi aba betuja say die nti amasa awudie bebrebe a ekoso a bibira man bi mu amambofo na kodi sansamoni ebinsi Ghana no ene say ni na eye kanima pani owura John Dramani Mahama enu ti se wabosobodie bia yemfama kanima pani owura John Dramani Mahama die nti wakasa ne say o se wa afimpinu ni dunsia mu kanima pani owura John Dramani Mahama ye pamo nkofo bi efri Guantanamo Bay eye a prison kasia pan wo Cuba ye pamo nkofo bi fro no mu am ye to wo pete bi be Ghana ena dai kanima pani owura John Dramani Mahama teso hu omo no se o kire odo papa wanka se mo de mu fra ma wo fra so ya hwe nim nim ya bia mo nsa no se nti o tiantian wo mo ana o pamo wo mo ye se o ji wo mo fefefe ene o mo tena di nkomo kama ye bibia fefefe ema wo mani kan pa nti san na ya se sangrofo no na wo mtiri mpone se wo mba betena Ghana be mfin hyamienu afa dwempone atoto nioma bi wo Ghana no wo ma hunuoma bi na nka wo ma ba bedi awu ene se kwan a owura John Dramani Mahama ne o mu hia ye nti no ema wo mbo adwodwo kura na o chema Mohammed bin Atef ene Khalib Mohammed Salif a wo mu na baby a wokoji wo mu nipa mienu we se do se ji wo ma wa 20 amadwombone no etonsum enzam ne de abuzia edozo yentie ebi. The only reason why we've been spared so far is because of the wise decision made by ex-President John Mahama to accept those 2 Guantanamo Bay prisoners in Ghana. It made Ghana almost like not a supporter of terrorism or terrorists or alleged terrorists, but it made Ghana a very good neighbor to have, even if you are a terrorist. Without that, by now, I should have expected an activity in this country to have happened. Because there are a lot of issues that are happening in Ghana that makes Ghana a fertile ground for such activity. Why hasn't it happened? Every single time when I do the calculus, what I come to is that by that decision of ex-President Mahama, it has absolved Ghana from being maybe enemy of terrorists. I believe that that has been one of the most important, not because of our security, not because of our preparedness, but because we show to the world that yes, you may be accused by others as being a terrorist, but you know what? We will receive you as a neighbor. Mo eneda ono na se ojiwom fefefe se anuanom wanyom basabasa enti openyina oyi secretary we apie yi security analyst Dr. Ishmael Norman say John Dramani Mahama kanima His Excellency ojinkofo mienu bi fell so 2016 enu nti ena mama mbofo terrorist wo mu magana emedi yewu no no me terrorist for ni bia menim ne kasem no say as ya suma wo mu so as wo ye investigation bi no ti ubedinka ebi betinka ko grounds bedinka ko grounds akoye survey ni ade a ti me omo treaty wo ma yes ubo ma omo treaty ni kra still but ejina kwan obefa so be treaty no ti according to papa you say kanima pinura John Dramani Mahama oje sankofo onko yesuma nkofo me say Mahmoud Umar Mohammed bin Atef ena Khalid Mohammed Salih Al-Duhube ayaka omwa Al-Duhube edi we dia ye omwa edi we dia ye omwa yes no mo ya mamofo sankofo yi no mo ya mamofo ne sheda somo mo ba 2016 ne ya mamofo mi produce na se chawa msisi a so no mo ya mamofo tinka ye yom basabasa fia akọ enanim aka kan we nenanim mi yeso pa ye pesa de kankan ne ma no obi be fo ka se no nyinya nenim asa ban kwa de ache so entite ho nipa yimu enne de asamba na de ope kan no kra de sanka kanima mpini owura John Dramani ma o ya de o senka no kra nko ade a se na o ya de enti ya asemu well ni nyina ye ebetumi aye no Chris so odo mu din aba yes nti I think say nyɛ no Chris nka enti no ampa si we obi cause Nigeria komo ku nipa
fiti 2007 to 2019 enu ade kama be bro almost 4,000 ni achiri adoso Ghana yenku ba kokora nyame doye nyame de so do bia kwa kuna de okay na beza je Nigeria fo nyame no ma na nyame do mo de ga je Nigeria fo nyame do mo but me kan say as a bano amambofo no mu a as nyame do ya na nyame consider e nyame consider on afide ntia ya me pese nkofo be kwasoro 24/7 no what does it no man Nigeria ne Ghana ye na nkofo baako na de okay say omo ba ya oje omo fe osu enye mpa bi no ne omo ko boy enye eye nipa ho do timo nyama omo ntia na say a solid wo nipa ni mu o osuban e woni ekosiam keke ye nhyiam ya nkaka ne ekoye obi on ma refi on ho obi refi on ho ena obi on so kai ne bia obesakra but ekuna nim na san chiafa so 2 years san na afa de wo say ensole ne ye ne say enipa na okosesa no e wo say wo hwe tebia wo ma wo sesa no enti ofiri mu asa tebia na wo ma de kro na bia say no ye kromfo a hu say wo sa kira no u be ma na duma aye say de be ya kro no san kro no back yes say adwaman na wo bo a wo twe ne ba wi a de adwaman no bo na die enti anya sika enti wo na wo say wonya sika ma no anya no nko a wo wi a wo say wo hwe say bia anya wi obetimi anya yiri bio se kunu bio na ja no so atra ne ho no bu on so power le obende on power ya ana me we no ye ni nyan sika no wo pe ya bo dwaman jiska na dwaman bo jiska no be anya no nko na de nko da bi mi de mi hu ni se no nko adwaman no mo bo no nya sika nko Facebook for ni YouTube voy so bi bo adwaman ya de ntela mani bo adwaman kwa ni kusibu adim se enya sika me dia me simi hu se sika e bi aho kire ne mo bi enya sika enti ade kura ka ho no mo famera because one say why totally confused according to research totally confused na just say why unya wukra obedi a oba ba wonchen a na ohwe ne bo na ohwe na chi na ohwe se den honam na aye curve enye sharp to say hanga na obe kulu sharp obe kulu kra ba kwa kunya no bi na me na de bi na oka wa mo je kwa na say oka na bo so ai cheme na say no ya best brafo adwen pa wa adwen ira say adwen mu bi enu ahu na say wa ma bo fo no best bra adwen pa na say obi ware na so fa ni jire chi ogbo dwa adwen mu je ja kwa na best bra nipa na wa na ko bo fa ni jire chi na de nti enu ya jaman ebia ne jire o tot bibi touch ma won ho wa kan on fi onye na adwen so besesa o se me de ma wo wie me de fa me ho to mu de ne ya jaman to ya so be cho se me de me hu wie tele na ji wo ho no ne na ma chire sa pra chire cause ende adwen ka so chi ti basi bra fo na wo mo jan kwa we chingam to ta o na making o mu de ndie o mu de say sika ana o mu de ndie so mu na dwuma no ne profession no ti ni sika what wasum eva no what wasum uti na go te dia ni ya wale so the 24/7 ya say abusiafo wey ayanwumre no si Ahenkan Kasiebo boys Kasiebo na egusi ade die on Facebook live Ahenkan 93.3 FM YouTube yadam na afi ahenkanfmonline.com also yadam se bafua na mayanko yanimo ye achachirafo susu wonu super na achachirafo ka won ko ato di se Ghana National Association of Teachers yeto mu tia from Sanat wa mu na etiamu na ni ebuso am se adamu ha on sai omso mani abre aban edo mo ka aban beso betua ne se aban akatua be na odim no sai yala wasi bi aka mu aye president sabetimi aka ni achi aban beso be fi yen enipa be se 240,000 achachira fo mo amakoko Ghana adum nyina sefata asasa allowance wo moje ene se allowance be anom se ayo ohandi chemu na duonu anu your friend say cost of living allowance kola
eno ana omo se I was abane de ma won mu a abane fa ma omo mani abri na omo mpene toto mpene no a enti omo de na Ahenkan 93.3 FM so munum se de bom a eye nationwide e koda da enti en kama na da kwa kufu ado ne wosoafo ahwe nwuma sua so ene so wonum aso ente se aban no e waso omo eye ohaji chemu eye aduonu eno ye cost of living allowance kola mom kola mom I was about the mom no mo say nyankan ento mo ka tra ban se omo ma aban no efiti sabre ya kosi eye June na wie ye so ma anti aban enka dia on ba fam ho adwene na sansem wei omo na mo twetwerefo panyini eso owura eye Thomas Musa Tanko so ana de baye react the same, then this thing gives what we call an uneasy calm, and that is why we are saying now look, we started talking about the issues of cola and the issue of ensuring that the base pay is concluded as soon as possible to kind of provide some intervention to the current economic difficulties workers have found themselves. But it looks like we are delaying to the attention that there is an uneasy calm because of the current economic difficulties and challenges that they are going through. And because it's a human security matter, we are asking, the Ghana National Association of Teachers is asking that we treat this human security matter as a national security matter. And the issue of the COLA concluding the base pay negotiation is early enough for us. And we are looking forward that by the close of June, we should be able to make a significant progress. Hey! Wey aye for penny the Ghana National Association of Teachers. Nat any eternity afra no owura Thomas Musa Tanko and wochire Musa kola no abanye de omo beje na mga say you kola na you drink ni bia say no so you bi sika woje na abbreviation no so ba be ma den o ba be ma a cost of living allowance kola oh, okay edepan kola hey Ghana allowance is abantua nipa be se na come because nyama abu aye dinti se bibia abu akosoro say a cost of living allowance ti asetremu said the asana mo otimi atenase panu abeto ensu abeto achechere so de president abeto brush abeto therapy abeto nyagro ti o se abane de ma wo na ejom so enjoy so mo tete esoro onom no so mo so enjoy no mo de na minim se kam dia so mo so nya allowance se no ekam edabi enkam abampanifo mo allowance enkam hwe mesia na no na me kan CD enkam MPD enkam MCD enkam mesi kusia na no enkam COD enkam ayi your friend say ayi for dia na me hwe state owned enterprise for no na allowances o mo no aside o market tua no hwe obi timi ya space ya sei spectacle si se bobo so wadi allowance na socks no mo allowance socks ya anu so enkamo dabi enkam anu kwan anu akwaso ato de na ojen sesa no anu hi omo sen dia order na ngasa sala ne de must ezotia allowance ne otu jina ni anytime chala woni hi omo kra sen salary na nkasa na mu yese eye obeko DCB nchen sika no na me ambotom sika na obwa oje alawa eye na omoje eye ensa obwa omoje ho allowance na say yampa omoje anano no obi kanam ka say omoje enti invitation mun ko do fa ma omo mun ko DCB officer na MCB officer invitation na weba my be obwa oje ho allowance mun so anko so ope o jenkwa o ze utua yes ai na edion Ghana edin pa amanfo enjo amani de achechera mankrofo bi o ya achechera mankrofo bi na yene ye bre na nkakanga kire o mu so mu nkon ko hwe o twina ko wa yas no oba anya he kwa na nya ni campaign song e was oje ai e was oje oba nkwa na campaign yas pa omoje ska omoje nye sika ketwa
so wɔhwehwɛ no ma yɛntɔn de akra ODI Electronics mepatɔ so pe home appliance bia ɛyɛ ODI akachi yɛn ne ɛtɔn nneɛma papa yɛn ne ɛtɔn nneɛma ɛfɛ na akono obi TV bɛhu asɛ ho anene obi TV obi fridge wobɛhu no na raste na ɛsɛi ɛnkyɛ ɛnyɛ papa o twade a to papa preko TPP to papa preko na ɛnkyɛ ma ho ɛyɛ ODI Electronics yɛn akachi na meka kyerɛ sɛ yabra meka ne panyin akyerɛ sɛ wobɛtumi akɔ akyem dan dwom babia no akɔ yɛ check home appliance no kɔyɛ price never be compare de no udi mrika 10 bɛba ɛnti na every say wala bɛba sanse nneɛma no bɔ da form ɛyɛ papa akɔnɔ nso TV, fridges, deep freezer, gas cooker, blender, kettle, washing machine, home theater, bread toaster, iron, ɛdɛn paa na wopɛ sɛ laptop ana mobile phone ni na bra ODI Electronics deɛ da kora ne sɛ odi yiwani sika obenye bia fabra yɛbɛtwerɛ receipt ama ne nso ekipu yɛ deɛ tua ne ketenkete saa ɛso pɛ na deɛ opani atabiri adi ama 0550 900600 0550 900600 yɛ wachim aboabo yɛne Ahenkan FM ɛna wɔdan krom na Bimpoma Plaza Hotel na wonam ana wokɔ a wa obefili na agadifo ani akwantufoɔ adehia no mama bepie mu achimma mu de ye de hwa na yɛkɔ enjoy maba mama kɔ aba sɛ wososo wote ɛyɛ ɔdane ne mpatam na wopɛ baabi akɔgye wani ɛyɛ bia obedi ntuo bi ana sɛ ebia birthday bi wedding bi na wo yɛ opɛ conference wo baabi no akɔyɛ na ni nyina no ɛyɛ Bimpoma Plaza Hotel ho ani yakɔ yani na akɔ no manuane a opɛ bia no ye obi wɔ hɔ sɛ wɔn ankasa pɛ sɛ owura kitchen hɔ na wɔn ankasa pɛ sɛ ɔkɔ no bibi kura ne mu akonya nanso so oba na sɛ wonkɔ ho a ɛnyɛ ɔhyɛ so yani ankasa kasa yɛ nkrɔfo yɛ tro ni ɔmo a ɔmo sa no bɔ paa ɛwɔ dwumayɛfo nso ɔmo so mani mu te kama na obewuram ɛwɔ yaso yɛ ahambambɔ nsɛm deɛ uni haw sase ɛbɛbɔ ho ban damu ni nyinaa awewo ɛwɔ nso kanesa ne so sɛ dum so ni hɔ saa so na dum sie bi ani hɔ kanea ne gyina nam so pene na ɛyɛ dankora de obewuram ana wankasa abɛgye so kwakodom adwodwo ho no wuram na wanka wutirim wahwɛ wo mpie biem ai na Bimpoma Plaza Hotel ɛwɔ ɛyɛ atemoda nkwantanum wane ɛyɛ the Church of Pentecost no ɛna di animhwɛ ɛtuduru ɛyɛ ɔdan nkwantanum a na do ani akyerɛ mu ɛwɔ MTT di kwantempɔn ɛso the Church of Pentecost asafo no wane no ɛna edi animhwɛ wadaroma frɛ na ɛne yɛ no ɛmɔ nkɔmɔ ɛwɔ 0249 855 396 0249 855 396 ana 0243 118 500 0243 118 500 eno eye Bimpoma Plaza Hotel ana B Plaza Hotel ko na ekwadjojo oho kama ke asenso limited adaroma ke asenso nkunya ne yekunya papa onya bi di go bedroom or hall reception ana office one mo a eboa wie pa say office kunya de wase unya no do betima tram no wadada ho say de metimi dada ho kunya no kwetimi de menante kama ni nya no ke asenso enkunya na ne nkunya no onua de onade de eno wode onanna no roba kekade asiani enso ede aye enye nkunya odwade nkwa na ke asenso edi o wode authentic bishops so ede aba eno eboa ye pa eboa nkrata wodu ahia ye nyina no na ye de ahyem enti ebia ye nsamanse krata sɛ ebia japadeɛ bi ufie bi wasase bi ɛho krata asɛm na de ahyem ebia wankase wabodin krata adesua de ɛyɛ otida bia meka kyerɛ adesuafo no wabodin krata ni nyaboaboa no na fa hyɛ authentic bookshelves ni mu ɛboa wie pa mfie pay na ɛda so da hɔ ɛtwɛn sɛ de ɔde hyɛ hɔ no na saa na bɛkɔ akɔyi no na ɛteɛ wada roma sɛ wo hwɛ mo Facebook live YouTube live ahenkanfmonline.com wodie nie wodia ne sɛ do ani bɛkyerɛ mu ɔsɛkɔ adabraka Iran kren kwantempɔn ɛso ɛhɔ ɛna bɛhu na tena ɛkɛse ɛwɔ sanso na sɛ obutu kanesia
ane die no obuo kwansofo ane kire mu Flamingo kwantempon no eso K Asenso Limited na so ye ewo ho yane na kasa awa ne frɛ kontabudie yi so 0244 568014 0244 568014 ana 0243 127 668 0243 127 668 K Asenso Limited. Ye wie kase no e wa no se omofo be ka Ghana enso yi ni tia ye hempa de nte ha adwene se e yiri papa pompotem baby bebre we nam so amasa making Communications Director Demand National Disaster Management Organization Natbojmakonu Owura George AC Edi Ababa Tuja say womo ade hyagwa koma nsu yiri awdo a ha dwon potem baby bebre wa bra enzo ye fe no won ba be he atu ase kra Owura George AC kasa na oche say wom ne ewiembobrefo no meteorological department for ebe kan bom na wom akomotuma pam so te se bia krafo mi no wom akohia na wom na agagodi zawane na wom na aya dwuma bom se de bia nsu yiri bebrebe no wom aya ntutue biada atu ase efeman konkrun Ghana mu Owura George AC sa de to so say obesre Ghana 4% nsem biara woma hwe wiembobre so de batudwa efa ewiembobre se ne nso beto ewiabobo ebebubom na momanto ebesum ensu nini na no yentie ni yendisu ne ye ne sa ebebom nsu yiri bebrebe no etu atwa when I got back a bit me a car issue, I could go I'm a flooding, I'm a Brasiana, a dry crime. In the management process, I say a bit of Coboni, the Bono, and I'm to me in comfort. You say, I'm more much to say, I'm Miano. Let me have some call met you for Cobono, and I thought weather forecast. It's near Edia Juma, because I remember to say, it shouldn't be not to be 2 hours, 1 hour, or 10 hours. And you baby out in a flat tuna. Now what to do with she honum, a couple baby papa boy, and how now you be a we a Communications Director Demand National Disaster Management Organization NADMO Dumekono Owura George AC ahun hia pa na unim se isi Kasiebo no se de se metre ko no bono omso mo pe affiliation wo hamaye affiliation no affiliation radio wo hamaye wow nti ebe dwatem wo ha on se on na ye mo pe typical tree wo ma tree pa baba zambo di hujuma wow kan yo masi ani ana onye no onye ye adwenche no me ko ese ma me ko Facebook ni mra Facebook no ma ya ko ye ne yakro no wey Salasi ana odi aba no se Patriotic Voices go so odi atuam ana ya bisi yo na mo anu se na o tie se ye si Nyankopon asori dan so hu ye si Nyankopon asori dan ye pa chance ye be ye confirm ama wonu matu ayira wa bra ye hunu efaso bi e woso ti onu de odi aba no ana watia eye kwabena abankwa ye bo a woso oba be pe national eye MPP chairman yate yakenka di ama okama wa yankomra hu yankomra ebuzi avanse ya betwa adwencha no so no eye de agudie mu nsem etwa kase no so yiwie be sa banya be kenka adwenche na yadamasi enu ntino tie sports update Kofi Ejiri Achimja ha Achimja ha klasi ni be matnasi Koku enim gizibu odum Achimja ha klasi ni be matnasi wo kromo mo azem ni mu yiazira wo mu kromo no edu anajo na dumso ba wo mu ni problem esanso mo kwan no eye ko tu kwa aze boja no ala wo de ne me kota o amente kota nyame na dum so okumase kwan no so kota ende nyame madumo nyame madumo yagu chakae kamo yesu ekoko wo ba boss MPO me potem MPO to dey mbi this you me on this you opon kuma yagu me dia yagu me dia wo so wo dia no nyame adaroma etwam na twa utwam etwam on mo debi yes sada ko lobby no mba be ye one one lobby one lobby sada ko bi MP ni ga hon bi
There ko ba. O ja mani e. Ye na ye ko lo be be. Ti u dey me tell we. Ya ni asa unim dey dey kura. Ya sa ye ramps nipa bia ba na se bia wakofa dubone kura. Wotu bo na afa so pa nta ponje kura ohun zi abobi wo. E bi obi a receive. O wa mani. We am share mum dey bed. Na gisa oni nya. Ba ye ho ye twatimba ho. Koko ho. Bibia ho. Na ada na engum kwan. Omu twa apetition. Apetition. Aro so pa boa. Isi na juma no. Enyu no. Teamwork for no. So apetition. Apetition ampa. Na say yan komre no ampa. Agro om dey agro. We with you dey enu afefefe. Without apetition split. We call hospital a. We use 24/7. We just satwa. We just apetition twa. South spirit no go we. Am ko we. Who do nya ade me nyiri say ade bi o dey spirit a. Na enti kofi adentina nyoma we na fi mu pomu ono na ya nyam kwan. Kwan dey your pon kroma no mu na betumi aye. Kwakue. Wona pon kroma ne ba ko e fan. Bola samwa. Me ni bola samwa. Wona bola samwa. So on the bar no. David ono the personal assistant na ba. Ti zo ka o send information grama no. Ka je mo kwan ha mo. Na say me kan je free oba, enu free oba. Bibia free oba. Ko free oba. Banche body tomatoes nkruma deli nko o man ya ewo mi omo asabi mpedua se ko ni ko asem tu sabi o de o le ma mento ya ya brem se ne kra na ntro na man yi mu enkurasefo ne ebu omo kwasia pa ebu omo kwasia ba bi edi ye nya no ma ni nyina resources ni nya de bo ma no ho bi de koko de na mi kwasia yes omo ne ebu omo kwa o ko mi kro ma sa de o kai sa be ana no me ko mi sugu mi yam sa mo se bi ah we na sa ne de mi moto kai ma mi pia moto ebi ntiye kuzi mi kwa ware ato aso ase news na mi na be kan na bi omo ya na enye o kobra promo no de bedu ebi no obi ani ti a abato boss no ya be si wa na de asa obi ansi wa ezira covid ba na mi de no nkura se fon ke e be di aduane na mo amugu kra na ke ya hwa de ko be di mu ye mo so omo ewura wa body ade ake so na be tutu ye be wura be ka se so we ba ya be ya so ba di u gwa so o ba se aka mo o ba ja no obi be se o ka sa kra be se o se o be na nim kra kra be because be na ya se ya bo na de ane de ba de betimi aja kodi se o de abisem brase de agudi musem kakra and saka na numbe no ede peso enso edema wona fe bia ekoye edema oye pa ende enumbre e wa Ahenkan 93.3 FM so odi electronics am conference se ope e ya fridge ato ope TV ato ene de aka cheni na oba abenya bia to na fe bia koye de ma ne bo no enso eda fom se boko frepinipa no na ne ending komo 0550 900 600 ofre odi ya omeje so na fe bia koye edi ama ya shase edi free Ghana Division 1 League matches no enso ase edi ama ya se na otwe ye say ena matches no eko wie ye en shase enso enfefri zone na sese pepe enetien kranza wala setena fie ebo kan baako ama Unity FC enso entumi antie kanoba for wa etena fie watumi anhyebi Young Apostle enso entumi anhyebi Stephens for ebo kan miensa ema Kintampo FC ye mitimi amonso etie kan mienu no mde dan de wan hwe allegation na se ombeko boga south for ehye kan baako ema bofa kwataro enso ebo kan enumbrekum Arsenal for ehye kan baako Stratraman kochomu egwamu miensa na sa pepe ene formo enso eba wasunta ehye ekanemienu ama wire sin etumi anti ekano mighty royals for etrefe etumi ahyebi Tamale City ekobom ekan baako ena fe bofa kwatano na ne eye dreams Tamale game no de eno ende ena se etofema yedimu nsem no enso edi eja na kopiemu na ezone 3 na sei ena sa matches no eko wieye Vision FC trafie wa Brokano 9 MS Akati Stars ebomo ekane enu Mighty Jet ehye baako susubribi enso ehye baako Nania FC etra ho ematimo da Kotokuras ekochomo ebomo ekane baako enya Nania FC debi Ankotimom enso etra ho MS atimo da Kotokuras ekochomo ebomo ekane baako a amantumi anti Nania ene Tamale game no obia atimi amfa ball Antony Nyanko enso atram Heart of Lions for ehye ekane baako Inter Allies
entumi antie kana Crystal Palace eshemieno Emma Golden Case for enso etie kana ba ku Liberty Professional enano paya amoche akara young ones for ebom kan mieno Emma se amadumi antie kwa biblem ene eye Akrasities enso edobone wey Matches na twere ye top feminine zone 2 say ena ekoye feature stand for etnafi amatumi ansebi samates enso no antumi anseni wadubia se ehye kan bako ama soccer intellectuals enso ebomienu enzema kotoko etnafi antumi ansebi wasaman ebo kan mienu eye boboku a ye fana ebusuan drums etnafi ehye mienu ema Sky FC antumi antia kan Swedro Black for ehye kan bako ema se Unistar Academy for antumi antia kan Sakani Azakas ehye mienu ema se Acheken enso antumi antia wei matches na twere ye ni na top musem no enso edi eja yemfi ho na fe nkopimo nyendi enkomaka enso mfemo a chese ezon 3 mu no Kotoku Royals everyda soro ekuta 63 pointer etesi akotoku ehwe ni musem last game no nkudumde na ekodia na ese Premier League no omokọ akobo na fe bia koye enso ma Kotoku a ene komaka ebadi musem no enso de eja na kopio sei na ese etie Kotoku edikan 63 tamayut etosu no onu Kotoku ebo last game onu so tosu mienu a okuta 59 points na afi Liberty Professional abatosu miensa ese omosoro dabi Liberty mom etosu mienu ekuta 61 point na afi Tamayut enso etosu miensa 59 point na sa pepe enso enetia yede mum sem no edi eja Ghana Premier League na twere ye Accra na setna fi opokane mienu breku Chelsea entumi antia kanu bechen na terashe bako ema Ghana Stars entumi antia kanu bi Biane Gold Stars ebokane miensa ema Wafa ebomo ekano 9 na afi kopima ese matches no 11 wonders for ema tumi anjebi Lagos Cities enso entumi anje boboku a the fellow elimina Stars for ese kana bako ema Mediama ekwachomo ebokane miensa Great Olympics for etnafi ema Kumasi Asante Rokometemba ekwachomo ebokane bako ema tumi ante Kawila etnafi obokane enum ema RTU ete kana bako na Kimfaisa ete hasofo for ebokane bako ema tumi enso ante sapepe ena etie yene ni nsam de asidia ese juvenile football na otwere ye mpatem manom no say ena se matches no esi ekoya Jamaica for shemienu ema Power FC we under 13 ena se migusu a mebobo edema no Jamaica for no omo se academy no ema Power FC enso eshemienu YMB ese academy ensa ena battle etumi anti kana show eshemienu ema Red Talent for enso ete academy bako ena KTK etumi ansebi bobokwa ya fana soccer missionary echomo egwamokana miensa na sa pepe na se under 13 no esi ekoye under 15 Jamaica ese 9 Power FC ese economy no YMB ese mieno ama battle enso ese mieno show ese mieno Real Talent for entumi antieka no KTK ebo kana bako ama soccer missionaries enso entumi antieka no under 17 say ene ekoye Jamaica amo ene Power FC game no ese results no ama postpone game no entumi ambaso ene fe YMB ebo kana miensa ama battle enso ete economy no enti coach Daniel Asekwane team no wodi nkugo ama ese otimu mieno show ese academy no ema Red Talent for ete academy ku KTK ene soccer missionary game ne de obia enso entumi anchebia ese wei ana matches na atwewe ni na ye bobo no ede arabada wo ewo Kasiebo enso sumidi edi Kofi Ajiwi AJ abusuanfo ni na obia eboy na de agudie mu sem no ede eba Yankopon adoma da che no paiba de akamu ni na ye besanso ede ama mejemu ede ama Kweku enim kisi buodum ena fe adwempan ne Kofi Mensa anya de hia ni ukromu futuro mikromu kwane de kojo bua mena mikromu kwanye ena wodi futuro ko ato nchen na nkabo twa so aka ni problem wode ti o me fa say amona kasa baby o ma udu aye say udu a bona tikura bebo jese nso tuto say nso de sasa tuto a udu a ntumi mfa kan ntumi nko me ko ye ho mina obo wona ne koye ye to nsuo no mu pe eje chewo eno ano ka no ntumi ntubiem obi ane kwanya sei ane ntuma mebo media eje chewo no ano ntumi ntoa so biem era ekwan no baby mo adwen udu a
I say obi a shada betu am na wokọ anim no watete yes betom say ya so wasan sọrọ betu so mo na mo tumi soa ebo ogum mo soa ebo no gum wia ade beti no ne soa to na ade bo na sa kwese fam na na sa ba didi wo no ma so la se na yes nka mi free mvuturo mo se ba mvuturo mu enti me wan say wo kwa na me sese wo o ko ha na o ye me sese wo enti wo de machine ko na list obeka ho ade somebody say ma o be kwa na ko o nkwa dawdwom wo fa so be wo be du dwa wie anza me wanim ade wo ha na fam na me so me fam bi o be du dwa wie o ko na so ba ju 20 Ghana na untua dawai so mo to aba mo to aba de election dura ya no be campaign e bia no gbo mo nya ofie edu aba to na rim election dura ya mpanyimfo na mo po ayomba omba ho opa nkruma mo ne NDC fo na efu na omda mo ka omo nyomo no na gumburu na kanya asama na enya asama mo bo kwantu ya zinye krokitwa o me say town enya asama na kama se da bokwan ato baabi na ka ba besi na ka me road no amo ba na ka ma tuma ho pa wo kwanim omo ka da ba be guram so ka no mu gra mu hwe o temu anu oba ye twa me na nketu ani bi o na do mu ka ayura de nankopon Gana de ye bre o ye wase ne de ye bre papa ya tente abusia Kofi Ajiri na mote ne nka no free ja mfuturo nku a ha no no free ana mote nka so this sports be shame no na agena na ko na me wo Facebook ba ku yin bra na ayi na akua mo aboaten ana wade aba na so kire mu say eye fantastic Monday evening news na oso wa enjoy pa e wadansoman na o receive honorable Steven Intim good luck say nyankopon ka no no mu ano na eye national chairman no MPP amanyuku no eye delegate for the tuan ne sia hene for no kai no mo fama no na papa na tama so ana ono so ede aba na owie ye no ana eye tactics man enso de bai ono se wa makom amakom to mo aya de no de aba no say me enjoy Kasiebo ne power makom o kumase na wasu janagu ya buru na ede Christopher ewa kaswa ana onso de aba no say ensu yiri pa so de ya asemo ensu yiri ha aban yasraw pe kwan bi abefa so a obetima keka noma asie ni why temamufo so munya mafamu de ne anyan timi emwase de be ya gatamu yama no koye choke na ensuo enso enyiri enfifa ye ne ono so de abawa che onabo Anita Love Ogbo Amisa ewa ha ana Leviticus Powers kaswa wano so ede aba watwe page ne kama na wedi wa mekaza mekaya miwe ni apowo bosaba Amisti enso ewo go so zongo o say patriotic voices mo eno no so ede aba eno so osira gada fo nyina ase nyina pintin ne emwa se de be ya ho bambon sem betima agina brane na sa amimfoi o meto enhye yenso no so ede aba ewo ha ne mo Amiscos Beleli enso de aba wase aka hawakumsin to aso ena oso chemsi nyina yemwa na see something no etimi enso anya dwuma ewo Michael Genam ya yedase wacha Dr. Yusuf enso ewo ha Carispo fufuo Crespo mum Crespo ewo fufuo ono so edi aba ena oso etem security agencies no ye nyina yenhwe na yemwa ne toto nioma se de be ya amimfo no so meto ense so ya tekofi nyako enso so edi aba yedase ko gusi doso edi agenda SMS kakra asa ena yebo samodi abase MPP for sramumuntie osi wiati so ma onyonkwa ntwankwa so ntwanko duda oya deundu odifi kokoben na bai ewonsam no we say adwempa any kwakwa ni nkusi board mo say prostitution performing sexual intercourse or sex act in exchange for money yebo asamo edifi KKB ongo ya na de we to aso we say majo Ahenkan FM medindi Kofi Isaac mo achim dododo I say God is not asleep nyame nai I say Allah enshine kaf madwumafo ni na enshine na ena madwuma pa ye boss no man konkron Ghana I say nchazo nkonkoma ne papa opinion Kwame Taylor obeyisi ochopam ya fam say bright me tell live every atmasene na nyame do oman bia nyame do obi bia bo obi bia ho ban spiritually and physically
Inti osi ni pedua nkasa so nyame ebo bibia ho ban tinesi nyame onye yimu yeda ase won mu wese pamocho da be na mu di TV baba na nyanka mu dwagum na nkomo hwe ma ho fe ehwe adwen so ho fe na nkomo hwe sa just da be na TV station baba you boy data manie Felix Edifree Achim Anamase ena eba last godo senior was in the fracking man so say education system in Ghana is very bad. During our time it is very better than this time. No so wo breso na ehomesua ho nsem ye papa na nya de enya se aban nya bibi nsakra nwemam aban nya bibi nsakra nwem onye ni homework ye na bibi tochima senior was na Achim so ye de asia sei enwre ye producer eye Kwabena Akim Achim esubuade hye ba ko pe no one Kobike saman se boy edie ko Facebook live any YouTube me din de kwaku enin kusi buadumene adwen pa hene kofi